namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Xana ya namuntlha ta hi kha hi vulavula hi ku Mayengani the president yi le ku tikiseni ka xandla swin'wana. So ka siku ra namuntlha of course ra ti 21 ta July ni fike ni nghena ka account ya Mayengani the president, and then ni fane scroll ni fike ni hlanganisa this post here leyi nga fika yi vekela an image, as we can see there, and then on top yi fika yi tsala ku Gyan refill line uploading, tikumele ra wena a compute ticket le ka Gaza yi sukile 40, as we can see there. Loko fika hi pfula laha swona ku himpero ku na ticket leri ri vulaka ku Mayengani the president, leri of course ku nga ra Gyan fill up. So loko hi langutisa laha hi kuma ku himpela ra lembe leri na date, loko ho zooma laha hi cheka kahle ma hi vona ya le date ya le 3 September 2022 hi Saturday nkarhi 6 o'clock ya namadyambu, as we can see there. Sweswo na mali ya le 100 rand I think yo generally, as we can see there. So sweswo fill up se yi confirmiwa ku yi ta yi ri kona. So sweswo kombisa ku yi tikise xandla swinene, vo tala hi nyumeni na hina hi twini ku a ya ha ri kona, na ti-fan ta ti-artist leti a ti twini ku a ya ha ri kona ti nyumeni na tona. So hi mhaka kahle swinene a ni nga se react ho yi react ya kombisa ku ha seta mhaka leyi ho ni hlaya some comments a swo boha ku hi tshameke hi analyze of course. Ho ni hlaya some comments ni vona ku vanhu ve ri yini la leti nga na ti-reaction ntsena of course ta nghena ka comments hi vona lava nga na ti-reaction. So mo sungula ku na given manyika my wish yi fike yi tsala ku August ni xava ti-CD, September ni xava ma-tickets, madam va ta hunguteliwa girlfriend allowance for 2 months, as we can see. And then hi scroll hi hansi, and then so ligeza ni nukeri fika yi kombisa ku se ku xava ticket leya na nkarhi wena na buti wa wena Dunisani na. So of course Dunisani Baloyi, so yo vutisa ku se mathikithi ku xava la na ka ha ri Mayengani president na Dunisani Baloyi na okay. And then scroll hi hansi yi fike yi tsala ku, then ku na Mr So the president yi fike yi tsala ku a nga kona wo tlula mani, yi ku phew hi lawa ku hava wo tlula mani. And then yi ku a wu be hit he Mayengani leyi khota risima okay. Hi hindza hi ya ka Masingita Sithole yi ku Xingwerengweri is a hit, sending love from Mozambique okay. Hi hindza hi ya ka Collins Amkhola Skheto Nkambulu yi ku ni lava 2 VIP. President ni mi tsalisi ka timali ta mina na pension, loko vo tshuka xikokeni mi ta sala mi dya na nsati wa mina okay, a ti le ku vuyeni. Then Moses Big Mos Xivambu la fike yi kombisa ku hi sungule no cina hi CD cover hi president okay. Then Precious Khoza va ku hi sunguleni ku hakela now ku avoid ku deliwa 100 rand at the last minutes, thanks. And then you bye okay, as we can see there. Matimukari ku president loko swo tsandza sweswi ta yingisela ta mafu ntsena. I think leyi lwala ngopfu album leyi yi ku Vantonde de Munya yi ku kambe u ta humesa na vavasatikuloni va Mani Flora hi August. So van'wana yi ri Mani Flora va ta va kha humesa hi August. So yi kombisa ku Mayengani the president ndlela yi n'wi faka ka category ya vavasati ku yi ri va ta humesa xikan'we alright. And then MJ Xigalo yi ku me ni ta yimela refill Peter Mokaba stadium okay. And then kulana yi ku swa le Peter Mokaba i nga swi ta phinda la sweswo yi vula ku ngetali. Pretoria Queen the president himself ya xava furniture ya yindlu hi zanga ya refill and then Bigger Bongza yi ku I can't wait for your album president. Ni ta hlula xikipa ni endla ncila ka Moscow. Voice ya se ya famba hi hleni yo hetelela yi hela video voice ya famba la. Dunisani Baloyi tsebutsebu yi ku swi hetisekile, as we can see. Loko ku ri mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. U tlhawusuka vale ku na xipelanadya so u vona nga ha tshukanga loyi ya tshukile ku yo mi lava hi ku leswi se lweta va ku kula ndlwini a ku hlantsela mafoto lawa u saseka so va vona lava valungu va swi dyana va ku hlambe chukela va tala kharimoni